Mana ishimwe. Mungu wetu asifiwe. Kuboneka hano hantu abangana gutya, Kuonekana mahali hapa tukiwa kama hivi. Imana ibikoze ihabwe cyubahiro. Mungu ambaye ametenda apewe sifa. Ndashimira Imana kuko impaye umwanya. Namshukuru Mungu aliyenipa muda. Imana ibikoze ishimwe cyane. Mungu ambaye ametenda, Mungu asifiwe sana. Ndashimira Imana kubwa igiterane cy'abamama. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano wa kina mama. Batugira icyizere bakadutumira kugira ngo tuze kubana nabo. Wametuamini wakatualika ili tuwe pamoja nao. Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane. Mungu awabariki, asanteni sana. Turabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Tunawakaribisha katika neno la Mungu. Bafite topic nziza cyane. Wako na topic nzuri sana. Y'ingenzi cyane ku bakristo bose. Ni ya thamani sana kwa Wakristo wote. Ivuga guhinduka. Inasema juu ya kubadilika. Nibyo tuganiraho. Hayo ndio tutaongelea. Iyi minsi yose tuzabana muri giterane. Siku zote tutakuwa hapa katika mkutano. Dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Zaburi 15 guhera aho ngaho kuanzia hapo kugeza ku murongo wa 5 mpaka mstari wake wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyugwa. Ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Mwenyezi Mungu atakaye kaa hemani mwako? Nani atakayeishi juu ya mlima wako mtakatifu? Ni mtu aishie bila lawama, atendaye daima yaliyo mema, asemaye ukweli kutoka moyoni. Ni mtu asiyesengenya watu, asiyemtendea uovu rafiki yake, wala asimsifuni jirani yake. Ni mtu asiyedharau wala hana mshimu wala hamheshimu mwenzake. Mwenyezi Mungu ni mtu asiyegeuka kipani chake. Amen. Turangirize mu Baroma 12. Tutakomesha katika kitabu cha Warumi 12 murongo wa 1 no wa 2. Mstari wake wa 1 na wa 2. Biravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, umutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu maana 12 kuanzia hapo ya pili 12 mstari wake wa 2. Ya soma hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mwanadamu Mungu ni mwenye hao na wasii kwa moyo wote, mtoeni Mungu mili yenu kama tambiko lililo hai, takatifu na lenye kupendeza.
hii ndiyo njia yenu hasili ya kumwabudu Mungu. Musiingie ndiyo ulimwenguni huyu, bali Mungu afanye maandiko ndani yenu. Amen. Amen. Mbahaye kaze, ndaza gukoresha umwanya muto. Nawapa karibu muda mchache. Ndasaba ko muhita munkurikira kugira ngo uwo mwanya nyujere neza turi kumwe. Munifuate ili muda mfupi huyo ni utumie vizuri. Nabivuze tugitangira ko topic batubwiye ari uguhinduka. Nilisema tukianza kwamba topic walituambia ni kugeuka. Hanyuma rero topic y'uyu munsi, alafu topic yangu ya siku ya leo iravuga ngo guhinduka birashoboka. Inasema kubadilika yawezekana. Guhinduka birashoboka. Kubadilika inawezekana. Ubundi se guhinduka niki? Nyinyi kubadilika ni nini? Kubadilika ni guhindura imitekerereze, ni kubadilisha fikra cyangwa ibikorwa ama matendo cyangwa imirimo ama kazi byawe wakoraga yako ambazo ulikuwa unafanya bibi mabaya, ukabihinduramo kubikoramo ibindi byiza, na unayabadilisha kuyatenda mema. Imba wari ufite ibitekerezo bibi, kama ulikuwa na fikra mbaya, guhinduka no guhindura ibyo bitekerezo bibi hakaza mu ibyiza. Badilika ni kubadilisha fikra mbaya unaingiza fikra nzuri. Imba wari ufite ingeso mbi, kama ulikuwa na tabia mbaya, guhinduka no kureka izo ngeso. Kubadilika ni kuacha tabia hizo, izo mbi ukagira nziza. Hizo tabia mbaya unabadilisha kuwa tabia nzuri. Kandi guhinduka, tena kubadilika ni ukubireka burundu, ni kuacha kabisa. ukuva mu byaha burundu, ni kutoka dhambini vizuri, ukabireka ugakorera Imana. Unayaacha kabisa, unamtumikia Mungu vizuri. Kandi ko guhinduka, tena kubadilika hivyo ni ubushake bw'umuntu, ni kutaka kwa mtu. Semene amen. Amen. Na mahitamo y'umuntu, ni chaguo la mtu. Nuguhinduka ku bushake bwawe ugahindura icyerekezo wari urimo, ni kubadilika kwa chaguo lako, unabadilisha mwelekeo ulikuwa, ugahindura ubuzima bwawe bwose, unabadilisha maisha yako yote. Semene amen. Uko niko guhinduka. Hiyo ndiyo kubadilika. Kubera iki duhinduka ku bushake bwacu? Kwa nini tubadilike mapenzi yetu? Usomye mu gutegeka kwa kabiri, soma katika Kumbukumbu la Torati bice 30, sura ya 30, were ku murongo wa mbere ukageza ku wa 5, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Imana yashize imbere yacu inzira zibiri. Mungu aliweka njia mbili mbele zetu. Imana yashizemo amahitamo imbere yacu. Mungu aliweka chaguo mbele zetu. Imana yashize imbere yacu inzira y'umugisha. Mungu aliweka njia ya baraka mbele zetu, n'inzira y'umuvu, na njia ya laana, cyangwa inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo, ama njia ya kifo na njia ya uzima wa milele. Hanyuma rero alafu idusigira amahitamo, ikatuachia chaguo. Imana ndiyo guhitiramo. Mungu hawezi kuchagulia wihutiremo gukora iki, kuchagulie kutenda mambo haya, kubera kuko yaguhaye ubwenge bwo kumenya, kwa sababu Mungu alikupa hekima ya kujua. Igusigiramo choice yawe yo kugira ngo uhite. Huwa inakuachia choice yako ya kuchagua. Reka babwira kaka, acha niwaambie neno hili. Nubwo umuntu yaba atarakizwa, kama mtu hajaokoka, atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hajapokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake, aziko kwicara ibibi, anajua kwamba uwaji ni mbaya, siko kuri, arabizi ko ari bibi, anajua ni mbaya, abikora bizi ko ari bibi, anatenda hivyo akijua ni vibaya. Ubwo rero iyo mitekerereze nubwo bwenge bwa kimuntu, hiyo fikira na hekima za mwanadamu, niyo yakagombye gutuma umuntu amenya guhitamo. Hiyo ndiyo inasababisha mtu awe na chaguo, amenye kwikari kibi, ajue hiki ni kibaya, akireke akora icyiza, aache atende mema. Semene amen. Amen. Hanyuma rero alafu
impinduka itangirira mu gukizwa cyangwa kwakira Yesu Kristo. Kubadilika huwa inaanzia ukimpokea Yesu Kristo. Amahitamo yo guhinduka cyangwa urugendo rwo guhinduka, Safari ya kubadilika itarutangirira inaanzia mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. pale ambapo umepokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Kimpokea Yesu kama mwokozi na mfalme, ubuzima bwawe bukakira Yesu, maisha yako yanapokea Yesu. icyo gihe uba uhindutse umwana w'Imana. Nyakati hizo wewe unabadilika kuwa mtoto wa Mungu. Urumva kera urugendo rwo guhinduka uruhera. Nasikia hapo safari ya kubadilika mahali inaanzia. Kwanza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Wamara kumwakira, Kimpokea, ukaba uvuye mu muntu wa mbere, wewe unatoka mtu wa kale, ukaba uje mu muntu musha. unaingia kwa mtu mpya. Ukaba uvuye muri Adamu wa mbere, Natoka katika Adamu wa kale, winjiye muri Adamu wa kabiri Yesu naingia Kristo. katika Adamu wa pili ndiye Yesu Kristo. Ukaba uvuye mu kwitwa wa Satani, Na unatoka kuitwa mtu wa shetani, ukaba wiswe uw'Imana. unaitwa mtu wa Mungu. Hanyuma rero Alafu baadaye Imana ikagenda iguhindura. Mungu anaendelea kukubadilisha. Urwo rugendo rwo guhinduka Safari hiyo ya kubadilika rutangirira mu mwuka, huwa inaanzia kiroho. hanyuma warangiza guhinduka mu mwuka, Kibadilika kiroho, ukaza guhinduka no mu bugingo. na naendelea mpaka nafsi yako inabadilika. Ubugingo duhinduka mwiki, Katika nafsi tunabadilika nini? duhinduka ubwenge, Tunabadilika hekima, tugahinduka kamere, tunabadilika utu wa kale, tugahinduka mahitamo. tunabadilika hata choice. Sema amin. Amen. Haleluya. Nibyo bigize ubugingo. Hiyo ndiyo inaunda nafsi. Ukaza guhinduka igice cya gatatu, Unabadilika sehemu ya tatu, ugahinduka n'umubiri. unabadilika pia na mwili. Kuko Biblia iravuga ngo Kwa sababu Biblia inasema umubiri wacu miili yetu ni urusengero rwa Kristo. ni kanisa la Kristo, ni hekalu la Kristo. Ugomba guhinduka nawe. Ni lazima na mwili huu ubadilike. Iyo twamaze guhinduka, Tukibadilika, iyo tumaze guhinduka muri ubwo buryo, tukimaliza kubadilika kwa nafsi, kwa namna hiyo, cyangwa iyo tumaze kwakira agakiza k'urugendo rwo guhinduka, ama tukipokea wokovu na njia ya kubadilika, duhinduka kuki? tunabadilika nini? Semene amen. Iyo tumaze kwakira agakiza, Tukipokea wokovu, ariko hariya urugendo rwa mbere ruhera na ni hapo safari ya kwanza huwa inaanzia, ko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kumpokea Yesu kama mwokozi na mfalme, tugenda duhinduka. huwa tunaenda tukibadilika. Duhinduka kuki rero? Tunabadilika nini sasa? Duhinduka ku ngeso. Tunabadilika tabia. Usomye urwandiko rwa mbere rwa Petero, Kisoma nyaraka ya kwanza ya Petero ibice 2 n'umurongo wa 12, 2 mstari wake wa 12. Biblia iravuga ngo Biblia inasema abantu nibabona imirimo yanyu myiza, watu wakiona matendo yenu mema, cyangwa nibabona ingeso zanyu ama nziza, wakiona tabia zenu nzuri mwahindutsemo, ambazo mmebadilika ndani, izo nizo zizabatera guhinduka, hizo ndizo zitawasababisha kubadilika, nabo bakakira Yesu Kristo. nao wanampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Iyo wahindutse ku ngeso, Kibadilika katika tabia zako, ubona iby'isi bibambwe, wewe unaona ya dunia yametundikwa, hanyuma nazo bikakubona ngubambwe kuri byo. na mambo ya dunia huwa inakuona kama wewe umetundikwa kwa ajili yao. Niko Pawulo yavuze. Hivyo ndivyo Paulo amesema. Aravuga ngo iby'isi ngo asigaye bibona nk'ubiba, Yeye akasema ya dunia huwa anayaona kama yeye anatundikwa, kandi ngo nazo bimubona nk'ubambwe kuri hata byo. na ya dunia yanamuona kama yeye ametundikwa. Takibiramo iby'isi yabyimutsemo, Yeye haishi ndani ya dunia tena, yavuye mu muntu wa mbere, yeye ametoka kwa utu wa kale aza mu muntu wa kabiri, akaingia kwa mtu wa sasa, ahinduka mu bugingo, akabadilika katika nafsi, ahinduka kamere, akabadilika katika utu wa kale, iby'isi abihindukaho, ya dunia akayabadilisha, iby'isi bya kamere abihindukaho. ya utu wa kale akabadilika ndani. Semene amen. Amen. Yo mpamvu Ndiyo maana
usanga umuntu amaze imyaka 20 mu rusengero, unakuta mtu anaishi miaka 20 katika kanisa, yarakijijwe, ameokoka, yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, amempokea Yesu kama mwokozi wa maisha, ariko agikora ibyaha, lakini bado anafanya dhambi. ejo bundi hari wabibajije apotre iriya ku rusengero twari turi. Juzi kuna yule amemuuliza mtume huko tulikuwepo, arambwira ngo umuntu gusa ngo irisifio kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yeye mtu unamkuta tu amempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ubu tarahinduka na bado hujabadilika. uba warahindutse ku umuntu wa mbere, Wewe umebadilika kuwa mtu wa kale, ariko urugendo rwo guhinduka ubu tararukomeza ngo uhinduke totally, lakini safari ya kubadilika hujaishika kabisa ili ubadilike. ukigendera mu ngeso za kamere, Wewe bado kama unatembea katika tabia ya utu wa kale, ubu tarahinduka, bado hujabadilika. ivyisi utarabibona nk'ibibambwe, Ya dunia kama hujayaona yametundikwa, cyangwa ngo navyo bikubone nk'ubambwe kuri byo, ama ya dunia yaone wewe umetundikwa kwa ajili yake, urugendo rw'imbinduka ubu tararukomeza. wewe hujashika safari ya kubadilika. kubera iki abantu bamara imyaka 20 mu rusengero Kwa nini watu wamalize miaka 20 katika kanisa bakiciba, na bado wanaiba, bakisambana, bado wanasharatika, bakibesha? bado wanadanganya? ivyisi ntibarabibamba ku musaraba, Ya dunia hawajayatundika kwa msalaba, ntibarahinduka kuri kamere, hawajabadilika kwa utu wa kale. bakiriye Yesu yego, Wamempokea Yesu ndiyo, batangira urugendo rwo guhinduka, wakaanza safari ya kubadilika Yesu, ariko ntibarahinduka muri kamere, lakini hawajabadilika katika utu wa kale. kandi Yesu Kristo yaje, Tena Yesu Kristo akikuja, twavuze ko guhindura uhereye mu mwuka, tumesema huwa anakubadilisha kuanzia kiroho, akaguhindura mu bugingo, anakubadilisha kinafsi, akaguhindura mu mubiri, tena kimwili. semeni amen. Yego, Paulo yarabivuze, Paulo amesema, aravuga ngo agakiza kasema agakiza kadafite impinduka, okovu kama haina kubadilika, agakiza turimo kadafite impinduka, okovu ambayo tunaishi ndani bila kubadilika na agakiza gakemanzwe, ni okovu ambayo haishiki, birakemanzwe. si sawa. Reka mbereke formule ntoya yo guhita mumenya umuntu wahindutse. Acha niwaonyeshe formula ya kujua mtu ambayo amebadilika. Ntabwo ari kesho yo kuba amaze imyaka 10 mu rusengero, Si kusema ameishi miaka 10 ama 20 katika kanisa, cyangwa imyaka mikeya mu rusengero, ama miaka michache katika kanisa. formule ntoya yoroshe kumenya umuntu wahindutse, Formula ndogo ambayo utakujulisha mtu ambaye amebadilika ni matendo yake, ni mirimo ye, ni ingeso agaragaza. ni tabia huwa anazihirisha. Yesu yarabivuze, Yesu amesema, arabivuga ngo nta handi muzobamenyera, kasema hakuna mahali kwingine mtawajuia, muzobamenyera kumbuto bera, mtawajuia kwa matunda watakaotoa, cyangwa muzobamenyera ku ngeso za, ama kwa matendo, ama kwa tabia watakayozionyesha. waba uri umushumba, Kiwa wewe ni pastor, waba uri umukuru w'abamama, kiwa wewe ni kina mama kiongozi, waba uri umuririmbyi, kiwa wewe ni mwimbaji, ariko utarahinduka mu ngeso zawe, lakini kama bado hujabadilika katika tabia zako, utarahindura ingeso zawe wabagamo, huzabadilisha tabia ambazo ulikuwa unaishi ndani, utarerera abantu hano imbuto z'abakishijwe, kama wewe hujatoa tunda ambazo za wale watu ambao wameokoka, turahinduka, hujabadilika. semeni amen. Amen. Turahinduka, Hujabadilika. niba ukibesha, Kama wewe bado unadanganya, turahinduka, hujabadilika. nubwo uri mu ikanisa. Hata kama wewe unaishi kanisani, Nimba ugisambana, kama wewe bado unasharatika, ntabwo urahinduka, hujabadilika. nubwo uri mu ikanisa. Hata kama unaishi kanisani. Yohana yarabivuze, Yohana ameyazungumza, aravuga ngo kuva kera kasema tangu awali ubwami bw'Imana buratwaranira, falume wa Mungu unapiganiwa, kandi ngo intwarane zibugishamwe tena imbaraga. mashujaa wanaipigania kwa nguvu. Imbaraga zizabasha mu bwami bw'Imana Nguvu za wale wanaelekea katika
ufalme wa Mungu n'uguhinduka ni process cyangwa ni urugendo rwo guhinduka. ni safari ya kubadilika. Tibishoboka ko umuntu yaje mu bwami bw'Imana. Haiwezekani mtu aelekee katika ufalme wa Mungu. Tibishoboka ko umuntu yazaba mu bwami bw'Imana. Haiwezekani mtu aishi ndani ya ufalme wa Mungu akiri umuntu wake na bado yeye ni mtu wa kale, atarasiga ingeso zimwe, hajaacha tabia, atarava mu mubiri wa kamere, hajatoka katika mwili wa utu wa kale. semeni haleluya. Tibishoboka. Haiwezekani. Bwami bw'Imana buratwaranira, Ufalme wa Mungu unapiganiwa, buragishwa mu imbaraga, napiganiwa na waipiganao ni wenye nguvu. bujamwo abahinduka umunsi ku munsi. Huwa inaingia ndani kwa wale wanaobadilika siku baada ya siku. Ubu nyine nkoresheje test ntoyi. Leo nikitaka kuangalia vizuri kidogo kugira ngo wumve ili usikize. Ubu ntanze urupapuro hano ni kalamu. Nikipeana kitabu na kalamu hapa, ngabwira umuntu ngo buri muntu wese yandikeho icyo yagiye ahinduka. Nimwambie mtu, nenda ukiniandikia kile ambacho umebadilika ndani. Genda wandika unimerota unotinga uvuge ngo nahindutse kuri iki. Useme mimi nimebadilika kwa hii, nahindutse kuri iki, nimebadilika na kwa hii. Uitubona, utaona ko araho wavuye, utaona vile kuna mahali umetoka, hari naho ugeze na kuna mahali umefika. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Usanze ukikuta warakijijwe ukakira Yesu Kristo, umeokoka na ukapokea Yesu Kristo, ariko utaragira aho uva naho ugera, lakini hujatoka mahali ama uende mahali, ubu ugifite imani ntoya, bado wewe una imani ndogo, ubu utarahinduka, ubu utaraba umuntu ukuze, bado hujabadilika, bado hujakuwa mtu mzima. Warakiriye Yesu Kristo, umempokea Yesu Kristo, ariko waje kuri list ugasanga ugisamba. Lakini ukienda kwa list unakutana wewe bado ni msharati. Nti wo kwandika ngo warahindutse gusamba n'ugisamba. Huwezi andika nimebadilika usherati na bado unasharatika. Icubukishi. Hiyo umeua. Wakwandika ngo nimero nahindutse Tandika namba 1 unaandika kile ambacho umebadilika. Namba 2 nahindutse kwi. Namba 2 unasema nimebadilika siibangi tena. Nahindutse kuroga. Nimebadilika kwa uchawi. Aho ngaho hapo bita bikwereka level y'agakiza ugeze. Utaangalia level ya wokovu ambayo unafikia. Bita bikwereka ugwego ugeze mu mpinduka. Itakuonyesha kiwango gani umefika ukibadilika. Semeni amen. Nukwa umwanya ari mutoya nacishaga karatasi hano. Ni vile tu saa zimesonga, lakini nimepitisha karatasi hapa na kalamu. Gira urahita wireba wenyine. Ujiangalie mwenyewe. Urasanga ukibesha. Utakuta bado unadanganya. Urasanga ugisamba. Bado unasharatika. Urasanga ukichi. Bado unaiba. Urasanga ukivuga ba. Utakuta bado unasengenya wengine. Urasanga impinduka muri wewe. Utakutana kubadilika ndani mwako. Ushobora guhita wiheza amanota aho ngaho. Utajipa vile wewe mahali unafikia. Kwijana ushobora gusanga amanota wihaye wayabo. Kwa 100 utakuta mbazo wewe umejipa utazikuta hapo. Tushobora gusanga abantu bageze 90 cyangwa 100. Utakuta mtu amefikisha 90 ama 100. Ariko guhinduka birashoboka, lakini kubadilika inawezekana. Semeni amen. Amen. Niki gitera impinduka rero? Nini inasababisha kubadilika? Niki gitera impinduka mu buzima bw'umuntu? Nini inasababisha kubadilika ndani ya mwanadamu? Reka mvuge kimwe kubera impamvu z'umwana. Taniseme moja tu kwa sababu ya muda. Biblia yaravuze ngo, Biblia imesema ngo bakizwa gute batarabwirishwa? Wataokoka vipi na hawajahubiriwa? Bakwizera gute batarumvise? Wataamini vipi na hawajasikia? Ikintu kizana impinduka mu buzima bw'umuntu, kitu ambacho kinaleta kubadilika ndani ya mtu ni ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu. Sema amen. Amen. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu, niryo rizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Hiyo ndio inaleta kubadilika ndani ya mtu. Hari ibintu bitanu ijambo ry'Imana rikora iyo rigeze mu muntu. Kuna vitu 5 ambazo neno la Mungu linafanya likifika ndani ya mtu, bituma habaho impinduka
mu buzima na bwe. unakuta kuna kubadilika ndani ya mwanadamu. Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana rikora Kitu cha kwanza neno la Mungu huwa linafanya, niryo ryemeza umuntu ibyaha bye, hiyo ndiyo inakubalisha dhambi zako. kugira ngo umuntu akizwe Ili mtu aokoke nuko abwirizwa, ni lazima ahubiriwe, akabwirizwa ijambo ry'Imana, ahubiriwe neno la Mungu. yamara kuryumva Akimaliza kusikiza neno la Mungu akaryizera, na analiamini, yamara kuryizera akimaliza kuamini akabatizwa, anabatizwa, akabahindutsa umwana w'Imana. anabadilika kuwa mtoto wa Mungu. Bwira uwo muzeye uri inyuma ngo akanguke, Nimumukoreho rwose. kanguka wumva ijambo ry'Imana, iryo risa n'impinduka. Hiyo ndiyo inaleta kubadilika neno la Mungu. Semeni amen. Msisinzie tafadhali. Tusoye kureba abinyuma, ni wewe twaza tu. Mwarabibonye ejo bundi, Mumeyaona juzi bene data ba apotre bari bagiye mwivuga butumwa hariya Mihango. wandugu walikuwa wameenda huko Mihango. Timwabonye abantu bakishishwe, Si mmeona watu ambao wameokoka, bakaza bakiyana, wamekuja wakatubu, bakishishwe waliokoka kubera ko babwirijwe kwa ijambo sababu ry'Imana. wamehubiriwa neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rigera mu mitima yabo, Neno la Mungu likaingia ndani ya mioyo yao, ribemeza kuko ari abanyabyaha, likawakubalisha kwamba ni wenye dhambi, ribemeza ko Kristo ari umwami, likawakubalisha kwamba Kristo ni mfalme, bemera gukurikira Yesu, wakakubali kumfuata Yesu, bemera gusiga ibya kera, wakaamaini kuacha ya kale. bumva ko bagomba guhinduka bakabatizwa, Lazima wabadilike na wabatizwe, hanyuma bakaba abana b'Imana. alafu wawe watoto wa Mungu. Semeni haleluya. Ijambo ry'Imana rigeze mu muntu, Neno la Mungu likiingia ndani ya mwanadamu, ritari kwemeza kuko uri umunyentege, huwa linakukubalisha kwamba wewe ni mdhaifu, ritari kwemeza ko uri umunyabyaha, nakubalisha kwamba wewe ni mwenye dhambi, hanyuma ugahita uhinduka. alafu unabadilika. Cya kabiri, Neno la pili, ijambo ry'Imana rije, neno la Mungu likija kwako rigira imbaraga lina nguvu zo kurwanya icyaha mu muntu. ya kupigana na dhambi ndani ya mtu. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Ukimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, Satani shetani aragukurikira kubera ko uvuye mu bwami bwe, huwa anakufuata kwa sababu umetoka katika ufalme wake. agira mbino zose zo gushaka uburyo yakugarura mu bwami bwe. Ana mbino nyingi ili yakurejeshe katika ufalme wake. Ariko iyo wakiriye ijambo ry'Imana, Lakini ukipokea neno la Mungu, rigira imbaraga zo kurwanya Satani, lina nguvu ya kupigana na shetani, kubera ko Satani ni uzana icyaha mu kwa muntu. sababu shetani ndiyo analeta dhambi ndani ya mwanadamu. Semeni amen. Amen. Iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana, Mtu kama hana neno la Mungu, ntafite ibintu birinda icyaha muri we, hana kitu cha kulinda dhambi ndani mwake, ntafite urukingo rurinda icyaha. hana kingo la kulinda dhambi ndani mwake. Daudi yabivuze neza, Daudi alisema vizuri, aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye, kasema nimeiweka neno lako ndani ya moyo wangu, kugira ngo ntazagucumuraho. ili nisije nikakutenda dhambi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo ritibutse mu muntu, Ni kusema neno la Mungu likiingia ndani ya mwanadamu, ritari urukingo rukinga ibyaha mu muntu. direct ni kingo la kukinga dhambi ndani mwako. Semeni amen. Nta rundi rukingo rwo gukinga icyaha mu muntu. Hakuna kingo lingine la kukinga dhambi, ni neno la Mungu, Ni ijambo ry'Imana. ni neno la Mungu. Cya gatatu, Neno la tatu, rizana gukura k'umukristo. huwa linaleta kukua kwa Mkristo. Iyo umuntu rero yabashije kwirinda icyaha, Mtu akijilinda dhambi, aba muri step yo gukura, huwa anakuwa na step ya kukua, agenda ava mu bwiza yinjira mu bundi huwa bwiza, anatoka kwa utukufu akiingia utukufu mwingine, agenda ava muri level imwe yinjira mu rundi toka kwa level moja akiingia kwa level nyingine, kubera ko atakiri umuntu wa kera, kwa sababu yeye si mtu wa kale, ari umuntu wabashije gutera intambwe muri bali ni Kristo. mtu ambaye amepiga hatua kuingia katika ufalme. Mwanditsi w'Abaheburayo Mwandishi wa Waebrania yaravuze ngo muve mu bya mbere bya Kristo, kasema, tokeni mambo ya kale ya Kristo, mubashe gukura, mubashe kwigira imbere. bali mukue, musonge mbele. Semeni amen. Amen. Ijambo ry'Imana iyo ritibutse mu muntu, Neno la Mungu likiingia ndani ya mwanadamu, rihesha umuntu
umuntu gukura, huwa linampea mtu kukua. bituma umuntu ava mu bwana Mtu anatoka katika step ya utoto, akaja mu rwego rwo kuba umuntu mukuru, anaingia kwa level ya kuwa mtu mkubwa, kubera ijambo ry'Imana riri muri we, uhinduka kuri muri kwa we. sababu ya kubadilika kumo ndani mwake. Icyakane, Neno la 4 rihindura, huwa linabadilisha, liraduhindura tukagira ishusho ya Kristo. inatubadilisha, tunakuwa na sura ya Kristo. Umuntu wamaze gukura, Mtu ambaye amekuwa, uwo muntu aba asigaye gusa asa na Kristo. mtu huyo huwa anafanana na Kristo. Paulo yigeze kubivuga, Paulo aliyasema, aravuga ngo sinje uriho, akasema si mimi nilipo, sinje Paulo kandi mukibona, si mimi Paulo ambaye mnamuona, ahubwo ni Kristo uri muri jewe, bali ni Kristo ndani mwangu. semeni haleluya. Ni ukuvuga ngo ishusho ye Ni kusema sura yake, n'ibikorwa ze matendo yake bigaragaza Kristo muri we. inadhihirisha Kristo ndani mwake. Umuntu wamaze gukura, Mtu ambaye amekuwa, agahindurwa n'ijambo ry'Imana, anabadilishwa na neno la Mungu, uwo muntu aba asigaye asa na Kristo. mtu huyo huwa anafanana na Kristo. Cyagata, Neno la 5 riduhindura kuba abahamya b'ubwami bw'Imana. huwa inatubadilisha kuwa mashahidi ya ufalme wa Mungu. Iyo umaze gusa na Kristo rero, Kimaliza kufanana na Kristo, uba usigaye uri umuhamya w'ubwami bw'Imana. wewe huwa unabaki kuwa mshahidi wa ufalme wa Mungu. Paulo yarabivuze kandi Paulo amesema mara tena, arambwira abantu ngo mugere ikirenge mu cyana, kawaambia wekeni mguu kwa nyayo zangu, ngo kuko naje nakigeze mu cya kwa Kristo. sababu na mimi niliiweka kwa nyayo za Kristo. Yarabwiye abantu Aliwaambia wanadamu, ngo ntimurebe Kristo nono, msiangalie Kristo kwa sasa, mundebe muniangalie mimi, kuko ubu nyine ndi umuhamya wa Kristo. kwa sababu mimi kwa sasa mimi ni shahidi wa Kristo. Ibyo nkora Yale ninayoyatenda ntibikiri ibyanje, si yangu tena, ahubwo ni ibya Kristo bali Yesu. ni ya Kristo Yesu. Impamvu abantu badahamya Kristo Yesu Mahali watu hawa si washahidi wa Kristo Yesu, ntibarahinduka ngo babe abahamya ba Kristo Yesu. hawajabadilika ili wawe mashahidi wa Yesu Kristo. Semeni amen. Niyo mpamvu abantu bagira isoni zo guhamya Kristo Yesu. Ndiyo maana watu huwa wanakuwa na haya ya kuwa mashahidi wa Yesu. Yesu Kristo yarabivuze, Yesu Kristo alisema, aravuga ngo umuntu wese ugira isoni zo kumva, mtu yeyote akiwa na haya ya kunisimamia, umuntu wese utagira fiere yo guhamya iby'ubwami bw'Imana, mtu yeyote hatakuwa proud na ufalme wa Mungu, ngo naje nzagira isoni zo kumuhamya kuri wa na munsi. mimi nitakuwa na haya ya kuwa shahidi wake siku hiyo. Semeni amen. Amen. Abamaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana, Watu ambao wamebadilishwa na neno la Mungu bahinduka nabo kuba abahamya ba Kristo huwa Yesu. wanabadilika kuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Ngera ku musozo, Ikimaliza, minota bambwiye irageze. dakika ambazo walinipa zimefika. Paulo yingingira Abaroma, Paulo akawasii Warumi, arambwira abinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana, kawaambia ninawasii kwa rehema za Mungu Baba, ndabinginga kuko nzi ko guhinduka biba. nawasii kwa sababu najua kubadilika inakuwepo, Arambwira ngo ndabinginga kugira ngo mutange imibiri yanyu, nawasii ili peeni mili zenu ibi bitambo bizima byera bishimwa iwe n'Imana. tambiko nzuri takatifu. Niko guhinduka kwikorera gukwiye. Hiyo ndiyo kubadilika na kuitumikia vizuri. Kubera iki Paulo yarimo yinginga Abaroma guhinduka gutya? Kwa nini Paulo awasii Warumi kubadilika hivyo? Amaze kubigisha Yesu Kristo, Alipomaliza kuwahubiri Yesu Kristo, bamaze kumwakira bamwemeye, walipompokea Yesu, walipomkubali Yesu, babwiye Paulo ko badashaka guhinduka totally. walimwambia Paulo, hatutaki kubadilika kamili, Baramubwira ngo turabatizwa swate tubatizwe ukuboko kumwe gusiga, tutabatizwa la mkono mmoja ibaki, tangu ukuguru gusiga, ama mguu mmoja ibaki, kugira ngo ukuboko kutabatijwe, ili mkono huyu haijabatizwa ni gukora icyaha, ikitenda dhambi, nta uzokubaza kuko kutahindutse. hakuna hukumu kwa sababu hakujabadilika. Sema amen. Amen. Harabwira ngo ntabwo ari uko guhinduka nshaka. Akawaambia, si kubadilika hiyo nahitaji, Guhinduka nshaka, kubadilika ambayo nahitaji ni guhinduka wese, ni kubadilika nyote, ni guhinduka mu mwuka, ni kubadilika
katika roho, uhinduke mu bugingo, badilika katika nafsi, uhinduke n'imibiri yawe. badilika katika mwili zenu. Kandi iyo mibiri nimara guhinduka, Miili hiyo ikibadilika, nibyo bitambo bizima nzaba nshaka, hiyo ndiyo tambiko nzuri inahitaji, kuko itazaba ikiri mu buntu wake, kwa sababu haitakuwa kwa mtu wa kale. gukorera Imana gukwiriye Kumtumikia Mungu kamilifu n'umuntu wahindutse ni bo. mtu ambaye amebadilika kamilifu. Dawudi arabivuga muri kino gice batanze, Daudi akasema katika sura hii mmepeana, aravuga ngo ninde uzotura ku musozi wawe we, nani atakayeishi katika mlima wako mtakatifu? ninde uzaba mu ihema ryawe Nani we. atakayeishi katika hema lako? Aravuga ngo nugendera mu bitunga. Kasema ni yule ambaye anafanya mapenzi yako. Semeni haleluya. Amen. Duhe Imana icyubahiro cyane, haleluya. Amen. Umuntu uzoba ku musozi wera w'Imana, Mtu ambaye ataishi kwa mlima mtakatifu wa Mungu, uzotura mu rusengero mtu ambaye rw'Imana, ataishi katika kanisa takatifu la Mungu, umuntu wahindutse, ni mtu ambaye amebadilika, usigaye ugendera mu bintu bitunga. yule anatembea katika mambo matakatifu. Ejo tuzabivugaho Kesho tutayaongea mara tena, ukuntu tugomba guhinduka mu kuvuga vile tunavyobadilika katika misemo yetu no guhinduka mu gakiza. na kubadilika katika ukovu. Uwo ni we ugomba kubana n'Imana, Huyo ndiye anastahili kuishi na Mungu. uwo ni ugomba kuba mu nzu y'Imana. Huyo ndiye anastahili kuishi katika nyumba ya Mungu. Ariko utarahinduka byimazeyo, Kama hujabadilika kabisa, ntibishoboka kuzabona umwami Yesu, haiwezekani kumpata mfalme Yesu. tubishoboka kuzaba mu bwami bw'Imana. Haiwezekani kuishi ndani ya ufalme wa Mungu. Ushobora kuzaba mu ikanisa, Unaweza ishi katika kanisa, ariko ntuzoba mu bwami bw'Imana lakini hautaishi katika ufalme wa Mungu nimba utarahinduka wese. kama hujabadilika kabisa. Reka nsoze mbabwira gutya, Hata nimalize nikiwaambia hivi. nigeze kumva umunsi umwe abantu bavuga Nilisikia siku moja watu wakiongea, ngo nta gukizwa byuzuye bibaho, hakuna kuokoka kamilifu na kuwepo. n'abandi ejo bundi naza numva bavuga Tajuzi kuna wale walikuwa wanaongelea ngo nta mukiranutsi ubaho, hakuna mtakatifu anayeishi, ngo nta watanga ngo icyacumi cyuzuye. hakuna yule anaweza peana toa fungo la 10 ambayo inajaa. Ni mekanisme de defense. Ni kujitetea. Nimba utabikora, Kama wewe uyatendi, turahinduka haujabadilika kandi tuzoba mu bwami bw'Imana, tena, hautahesabiwa katika ufalme wa Mungu. ariko hari ababikora Lakini kuna wale wanayatenda kuko bamaze guhinduka, kwa sababu wamebadiliza kubadilika, ntibaba bakirenganya icyacu, hawawezi dhurumu fungo la 10, ntibaba bagisamba, hawawezi sharatika, ntibaba bakibesha. hawawezi danganya. Nawe ndagukangurira, Na wewe nakuambia nkubwira ngo nakuambia nikisema guhinduka birashoboka. kubadilika inawezekana. Tangira process yo guhinduka. Anza na process ya kubadilika. Nimba waramaze kwakira Yesu nk'umwami Kama n'umukiza, wewe umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ukahinduka kuba umwana w'Imana, nabadilika kuwa mtoto wa Mungu, tangira gukora imirimo isa n'iy'abana b'Imana. endelea kutenda matendo yanayofanana na watoto wa Mungu. Garagaza ingeso z'abakijijwe. Badilika na tabia za wale wameokoka. Paulo yabibwiye Abatesalonika, Paulo amewaambia Watesalonike, arababwira ngo mugende uko bikwiriye ab'umwana. nendeni kama kamilifu kama watoto wa Mungu. Igice cya mbere n'umurongo wa 10, Sura ya 1 mstari wa 10. ngo mugende uko bikwiriye ab'umwana, Nenda kamilifu kama watoto wa Mungu. mugende nk'abahindutse, Nenda kama wale wamebadilika. mukore nk'abahindutse. Mtende kama wale wamebadilika. Nakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu.